Hari ku itariki ya 22 Kamena mu 1941 ubwo Ubudage bwagabaga igitero karundura ku Burusiya. Iki gitero cyiswe Operation Barbarossa. Muri iki gitero kugeza ubu gifatwa nk'icya mbere cyabayeho gikomeye mu mateka y'isi. Ubudage bwari bufite ingabo zigera kuri 3,000,000, ibifaru by'intambara 3,000, indege 2,500, byose biyobowe na Hitler. Nubwo iki gitero cyabayeho mu mwaka w'1939, Ubudage n'Uburusiya byari byarasinanye amasezerano yuko nta gihugu kizatera ikindi. Hitler icyatumye atera Ubudage byaturutse ku kuba iyi leta y'Abasoviyete nayo mu 1940 yaragabye igitero kuri Romania, bikagira ingaruka ku bucuruzi bw'ibikomoka ku mavuta yahakoreraga. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1940 nibwo Hitler yatangiye gutegura ingabo ze ngagabe igitero ku Burusiya. Ku itariki nk'iyi ya 22 Kamena mu 1941 Hitler yabeshye ko yasubitse igitero yashakaga kugaba ku Burusiya, maze Abarusiya bamaze kwirara, imitwe 3 y'ingabo za Hitler ihita itera itunguranye ingabo z'Uburusiya zarutaga iz'Ubudage. Gusa hari higanjemo abari barasezerewe mu gisirikare, mu gihe ingabo za Hitler zo zari zifite imyitozo zinamenyereye urugamba bihagije. Ku munsi wa mbere w'urugamba wonyine ingabo z'Ubudage zari zimaze kwangiza indege z'intambara z'Uburusiya zigera ku 1,000 zose. Nubwo Uburusiya bwari bufite ibitwaro bikomeye, ingabo zabwo zari zigaragaye, bituma ingabo za Hitler mu minsi itarenze umwe gusa zibasha kwigarurira mayiro 300 zose. Hitler agaba iki gitero cya Operation Barbarossa ku Burusiya hari hashize imyaka 129 n'umunsi umwe. Undi munyagitugu Napoleon Bonaparte nawe agabye igitero ku Burusiya, gusa we ntibyamuhiriye kuko ingabo z'Abasoviyete zamuhindukiranye zikamusubiza mu Bufaransa kibuno mpamaguru. Iki gitero cyarangiye Abadage bagera ku 775 bose bakomeretse bikomeye, Abarusiya 800 bose barishwe, mu gihe abagera kuri 6,000,000 bafashwe, harimo n'abakomerekeye muri iyi ntambara ku ruhande rw'Uburusiya.